Sarthitiron Hanboka School along Daithor Government Modern Degree College Penchepatir People's Special Camp Kipipon. Karbi Anglong Pen Keching Si, Elu India Pilot, Karitang Captain John Simang Arong Chivoy Etlo. Sarthitiron Hanboka School along Daithor Government Modern Degree College Penchepatir People's Special Camp Kipipon. Ingkor Trok number 2 Baguri MSc Constituency Pinimati Jong Ipha Ingkor Trok CR ni Sarthitiron Hanboka LP School Hemalok Daithor Government Modern Degree College atum Penchepatir People's Special Camp Kipipon. National Service Scheme Unit Government Modern Degree College Daithor Vino Sarthitiron Hanboka Village Alongsi 21 ST Pen 27 EH and Kipang Therasai Kidengpon. Athima plastic mokha and kipars tami thuthe lapen ki alien le NR chesetami mimi lapen mele ka istami environment phanta hinodangji lasi plastic mokha an ki elongadim bilapsi kemi lasi rong rup along an aphan awareness loputa thanpon lapen check pen dustbin setami salam pondu tiniali along mate point along biponpo Labangso dustbin along si thap nangpo osomaratum chief amokha apotke labangso dustbin along pathapo pusi Daithor Government Modern Degree College lecture dual pen thanpon rong teki pen Harson Rokhang report Time News Tifo Karbi Anglong Pen Keching Si Elu India Pilot Karitang Captain John Simang Arong Chivoy Etlo. Karitang Captain John Simang alang li Karbi Anglong Pen Keching Si Roda Hem Kativardun Avoreng Mate El India along alang li pilot Avoreng asai ki claim tuncheng abang pulo alang li amahang ki thek laki 7 October 1960 ne Parpiti Balipathar along Lapen Arong Chivoy laki 25 October 2023 si lang li mithanga hem ne Parpiti Balipathar arong along si Chivoy lo alang li ring tika hot El India along Commercial Pilot Avoreng Anghoy claim dun patang si retirement to si Pilot sai patang dun lo non Karitang Captain John Sima pen mati jong ni phai 25 farni a okapran kimimi a jok chomrong mi chivoy tanglo alang li Karbi Anglong pen Keching Si El India along pilot ki claim dun cheng abang phutchot kalisi naga akhai pen pilot ki claim dun cheng abang phulo lang li ring tika ho rong rup Kapak Lara long sai ke claim kacherap chitodun hek big lapen aning hang big abang phulo pusi adonara pronga saratumpen thanpo News Text Report Time News Tifo Pilot Captain John Sema tar bikhoy olop jonai dibo niki live tar bikhoy moi ji janu hetu koi dim I Captain John Sema I ejon noga manu kintu tar Baba ma British time opera ahi yat settle hoi goisile aru I yate jonam hoise eti gaote Nebepirit jonam hoise tar pisot I poralikhatu I Dimapurot korile aru pisot training gol Guwahati Assam Flying Club tar pisot I service join korile 1985 ba 6 ot I service join korile retire hoise 2018 আৰু ভাইগৰে কথা কি কম ভাইগো ভাল বা বেয়া ই ৰিটায়াৰ হৈ আহিছে তাৰ পিছত বেমাৰ পালে আৰু আজি ই আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গল এটো আমাৰ কাৰণে বহুত দুখী কাৰণ ই এজন কাৰ্বি আংলঙত নাম কৰা আৰু নগালেণ্ডত নাম কৰা ই নগা মানুহ হলো ই ইয়াতে সেটেল হোৱা ইয়াৰে মানুহ হয় কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ হয় কাৰ্বি আংলঙৰ ই প্ৰথম Commercial pilot. Okol Karbi Anglong নহয় নগা মানুহ ভিতৰটো মানে ইহে প্ৰথম কমাৰ্শিয়াল পাইলটটো হয় আৰু ই আজি আমাৰ মাজত নাই হেতু আমাক বহুত দুখ লাগিছে তেখেতৰ ভাই ভনী কেইটা আছে আছে তাৰ ককাই এজন আছে বাকি কিটা সব নাই সব ঢুকালে ককাই এজন আছে ই আজি ইও বহুত বুঢ়া হৈ গল ই আজি আহিব পাৰিব না নাই হেতু কোন বাৰো ই নিউল্যান্ড সাইডত থাকে আহিম বুলি কৈছে কিন্তু ইও 90 বছৰ পাৰ হৈ গল আহিব পাৰে বা নাহে এটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰো তেখেতৰ জন্ম কোনটো চনত হৈছে তেখেতৰ জন্ম 1960